ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أفاق الدنجرة كبير سابقون نقول لنا فاق جبتني قولن فانا نوارين دينياني كشاتو بيجد دبري أنا سبب وصرون سوميني كيلون تاغنتي إني سغورين جندي فوترين جي إنا كنكتا الحمد لله كشاتو يلنغنا كرما كيينغان قنو أسوروني جنيا وتو أنغونا فنلاندي الله كومو هرلنكي غامبي غولنغا إتابو كبي أريكوينغا موريتانيا على تيميني نيميني idin kire appel nga sasanantin pamiya iga gollenga no kubei akoyinga malin gollenya fayke kagume be fayere kundu akanga kernire kamarandi akhini iya fageti gollenga nani jopene iga itaqe kapei ke mobili be khaya rengaye itatani maneme atani tammi are sima tonu ni filli ke mobili atani tammi 10 voyages alo sima 2 tonnes iye mulana follakke ngunyiti kenga o ari kawgare din kri ata ganani golle be gano serege be game participer kenkara na ko sisenda ana ko igana loti kenkara wala gollen ko ni ajope afage jope sun qaso la kenyay faban kallanu kanya fay miside nyani keya wa anna al masajida lillah quran tangeno kunya fay ke kundu wala o fay golle ke baranyay lenkori titi bugunga na le alla nya seday na gaga nya seday nanti golle nga afay kama aga jopene insha Allahu ta'ala ori o faba imeti inantowe barakia bawni yogoye ampankan nan sembenya yogoye ampankan nan naburenya yogoye ampankan nan gan katikebe kin kharna jinkina golnya ngano kwa wala al akh Abdul Aziz Kamara qaram yani anomra kunda kiyai Musa Sise santenne Kenya maga silamini follakke nguni keta gollenga ajope ibe gamulana seyinge wuti imadanga afollakke nguni ibe gamulana dore chargement wuti fabara follakke nguni ibe gamulana simantoni wuti ibe gamulana loti merenga follakke nga anguni adani akhi Musa Sisa imeta gana jope iyerono ti simantonu nutammi à peu près 1000 wode fwani sefanga kenga adani o gala laydu mutu nanti o mani kefino ko golle o mamma khadijatu sumara hani kefino ko golle mo gagero simanton wati atoronga bi idnillahi ta'ala mo gagero ti simanton wa atoronga bi idnillahi ta'ala o kagume be ga rasetu ture ati etambo ngutore ken na ga yoro ti simanton ngejirna gere kenko mashallah alhamdulillah besuni se ko nyaade bereni insha Allah wala folla kenya nan tamuni o de gakhri kenya golle nga joppe sorodu du président nantagana jopene galayarni kefiya golle masegi bedanga wa fi dalik falyatanafasil mutanafisun mefirnano nankawana mefrikati kay video ke gana sanki nanti ala timeninka iwi noku igaran noku titibugunga agollenga ajope beni gumenga ale gananden joppa ko khaya renga e mogobe wa kafa billahi shahida ogeni murtani sipasman sogondi ni kotabe anya kemi agollenga jopene o mamma Khadija ratu fangutare sogondi a voluntari 500 € tuga melenki golle ke faytelle akenta gani nyen kamma afage fati me Allah ki ti kundu ay na aywa ti papanti yoro noti simanton Mustafa aywa ande Ismail papanti la gafri aywa mpabati yoro noti simanton yoro noti Allah gane besu tugana wala kiani sonin ken kara Sheikh Musa sefe be gamma kana kefe insha Allah. نعم ويرني بمران الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
oda be sukunyi na warin de ngokati be su association choro median choro sere sukuno hayke wakati am harke wakati halle oda ka sukunyi ko mi cheikh ngara diamen ko mogombe alhamdulillah ori lenki na lillahi do timme go biranga kenya gani kamarandi i akhi ako tanga wara conference gebe dabari yere na soron kire kati ya timelle mun ko taga denga ilanya lahidu ya i meka mahijo parenga halayiti washinam chimanton lu hilekini wara diamen mutu wakati mena himmo ko na haram panci ira igara hamu apre aren khiri gare atinda Allah gara dunga yorno ti dore nga charge malu tami iwa jopa na tenenge nga Allah na hinu la kutuna gara ni gara mogombe Allah mara kutu jopa tenenge nga lengi shogobanya ni igara jopa igara okeri nanti igara jopa oku kengo duwa nyani da Allah ga dori tuwa na wara imizan hasanatun no ya rabbi no ganya sure serebo wo kapia na ke gollenya Allah ga to gallenya na diamen ka bane wala kani na warin nga aro khirni ne na ko ebe suya ya même planning ani hibea o stade be sasa gollegea o hajungo yoke ke ho bana bana anya siman karanga anya chenchen karanga anya kochen karanga anya meren karanga ke suni hiya ya ara kan wende ne bawo ora subasma da bara ai me anga sisa yoke sun daga ire aga manya wagara birigi ke kutebe ka du kenya haydo renga ago mi yoke aga yoke suya sere suka tunanta la wayar noto yoke suya lake wende ne anya meren karanga anya siman karanga anya chenchen karanga anya ho karanga pour que nangita no demanda gollege timando danga o do na ala kana ma gemunya o danga gollege no wondi akanto baka gollege wure no ya sore ya rabbi sore no toujours wora way demande nyana kilu kama kilu du meno ya rabbi o papa kana warni adi roti toni bane ya o genge o musafa katani ngara ari ismail inshallah o kiani gonga na wara ka suka mantenga okay tuyi neni assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah komo ibe gana ke chateau wori kundu angana fay tobe mega kama nanti faban kallanu porazi aw kilu tarikin nanga aw sere gasimandi ni serebe gana dangina simandi di fabay aw sere gasimandi ni ibire mo nga serebe ge fabage fatina to ala timarunga anna dua awan konon din ga khumenen ka gana karallo munyana kanko tay faban kallo kenge seren ka walla simme ndo tagasiyenga kagana forage ke wori soron pay garni jinya utu uronde kiye sobande lele alla komo wagatiri ke forage defo yogo de kita soronni jin qobono khari miniji kudo nan ko ta qobono yogo dum temwazi de bernati sun qasu yogo ni kummeni sumini bawni imeni jikita iga minni wal mayga sogurune ke forage geni sorene metri nga kendaga ma komo fili de tankrege metri 250 metres kenya lokea me ajimpa kiyen no soroma ne mene jimutu jikente tugene khafunya ni fi sabilillah kengure ni jike serera nga khumbe ke kite sorongar ni jimutu ga sumini ga sogoreni serebe gedi inabure lodo kay serebe gedi santim serebe gedi gore bagandi kay imada ifabada ane manga jofana sara no ko filli khaburan no nga ko tabe igante bireyen no ko gollude meni on qawana me firnden de berido kenyay kengana girino nga kayaren paket dore khabe ga yankana kundu mobili ndagarini kagumebe akanga kerni barakeya adi akhini iyande ke dore laydulaga sherzimani tammi odage girime kitati gaku nke yetu kebe ga faban kallenga nke immentem pabatu ngana faban kallano golle khibare wori inse ko ngeni kebe ne kenya nyana keni jopadinya alla gana dunge dore ngebe tanange falle ore alla nyaga subhana alla ganni ragana odi danga alla ganni hammini jarana hammi bele li khiye begiya ille sima koy khagere mu video kay mo gobe tonuni fillina ken qawtunare wala ku golludi meni yani oga mekane kitta khumbene ogede fube wara dukane o galle ni kembane yai ha akute kay magantallo mon kallenyani igana siro inanya sadaka jari yai oda igeme siro ina ille alla kutanatina bure kay khali ananyo danga nimisi ado kololo ya laitani qaddamtu li hayati nganne tunde wara dukane aywa gollenga ajoppe yoke yani odua sira sugedi takke fi golleka sira suge dua sira suge dina bure bagandi sira suge de wuruyenya besu yiditu alla wo besu tunan kotanga alla ganne golleka ragana alla ganne besu tugana wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.